ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Chip Kwarog, pinatuloy ka din ni uncle mo tinapanay lugar ti kasinsin na? Wain rigaur. Kasapulan dan ni Uncle Ijay, ta iso ka nun ti makaamo ka dagiti bedeng ti daga dagiti kakasinsin na. Inton kwan, nagriridan ga po iti daga. Dahita nga ron ti parikaut. Adu ti saan nga kikinaawatan ka po iti daga. Inted ni Apo Diyos sa pagyanan tayo, ng pag-aapaan mo ti tao. Sana maliklikan ti apa, no at dagiti agom at tao. Makibingay kadimot ni uncle mo iti daga na panana. Diyan mo akin ni Uncle. Saan ko mata dinamagan ni dinagrubwat? Saan ka matkit di nga agum ako araw? Ngay, sikamot ti masabat ka o manang birta. Ay, wan, Chip Kwarog. Ay, adda ka din ni Kapitan Enteng. Ay, awan ni Uncle. Apay ka day. Masurunak iti inaramid ni Bakit Tuyang. Ha? Anya man ti naramid ni Nana Tuyang ay? Inyalis na kit den timohon iti beddeng medya bangkag. Anya? Apay ngay inyalis na. Jak manamukan kwa na. Inyalis na kit din. Anya nga iti panggap na, tapay nga inyalis na. Tapno lumawa siguro ti kukwa na ah. Sino ti kasarsaritam itay, Kwarog? Ni man manang birta. Anya ka di timbangana, takas lang makapuntot pa'y. Kaya't na makasarita ni Uncle. Ang awan mo't ni Uncle. Anya nga tati ibagana ka ni Kapitan. May papankin ni Nana Tuyang ah. Inyalis na kano ngamin timuhunda iti bangkag da. Anya? Ay, madimot. Ano kasta nga yalis na timuhunda? Awan ari gaur. Uray sak akat makapungtutak ah. Nuyalis da timuhon iti nagbeddengan. Kagawad pa na. Saan ka di pa na panimanang berta inyo barangay hall? Awan pa'y matrigor. Ada ka di rumba nga umay na ibaga kanyak. Kunana ka no ka ni Chief Kwarog ang masuron ka ni Nanatuyang. Tanyalis na timuhunda. Anya, inyalis na timohon. Ay, mading aramid dayta. Inaagaw. Isungarot na masuron ni Manang Berta ka ni Nanatuyang. Ay, kasarita taman ni Marituyang no umay dito'y tersinak. Adaluk-loko ni Nanatuyang no daduma. Ang no mangyali si Timohon, ay sabali asaritaan na dyan. Ay, wadi nga rod ah. Nalabas mat nga arami ti mangyalis iti mohon. Dahita tayo kunada nga agom iti daga. Kababain ti maawagan iti agom iti daga. At ka di inaramid mo kani Berta. Hapa na kami suot iti nagsabat kami iti bangkag. Anya kumangay taramid ken kwana. Kitapay nga anak kami suot iti nagsabat kami. Di pa nakisao kanyat. Anya ngay ti makagapaw. Apay anak kami suot ako nam. Ay padasam to akasarita. No dakit gurgurain na kadata. Ay wunman. Damagak no anya ti kinagura na. At dalaki di kinagura na. Si good kahit anaragsak no agsabat kami. Wunman. Naragsak ni Berta. Saan anak kami suot no masabat di tadalan. At dapat jay lumiklik iti dalan. Anya ka diti basol miking ka. Pelik-liklikan nak no agsabat ta. Damagam ti asawam analaeng. Dinamag ko king kwa na. Kitawan mo ka no ti amuna. Ibagam mo tin ah. Tapno mapagsasaritaan tayo no niya dayta. Ijay tayon to barangay hall nga agsasangaw. No di mo ibaga. Akit pasensya. Kaya't kumait amamuan. Mabaling nyo mga ilibak no dito'y laang dalan ti pangibagaak. Mabalin mo't pagsaritaan nga oray saanan a dumanon iti barangay hall. No nyaman dayta ah. Ijayan barangay hall. Tapno adda si sasangaw nga opisyalize. Ngamawan pa ni parinteng. Dagiti lang kakagawad na. May sama dayjay a kapitan. Anya launay ti papanan na. Takanayon lang a awan. Nagsabat kami kan ni Berta. Kit kuna na nga, kita tayo kano iti barangay hall. Na, anya nga tangay ti basol taken kwana. Unakidi ano nagapa kayaw. Kunam mo ta saan? Anya kumangay ti pagapaan may. Ay, mas dawak man iya tao. Di na mangarod ibaga.
Masapol pa nga idano na di barangay hall. Kitawan mo di parinteng. No agpaayab da, ay ka mapanta. Inta sungbatan no anya ti ibagbaga na nga inaramid ta. Ayunay mo day abertan. Kaya napay tigulaw. Ngam ti maornos no nyaman day. Pagsidsid daawon nak day babae. Oray kumaa, no adda malagip ko nga inaramid ka, katawan mo. Purmali na nagdarom ni Manang Berta, Rigaur. Nakarumat nga pinti naramid ni nanatuyang iti mohon. Napanakat inyalisan. Unyaraud. Nusak, jak maaramid ti kasjay. Awan sapay mo't nangaramid dito iti kasta. Awan pa'y malagip ko akasta. Kaano da ngay ngagsasango di barangay hall, Chief Kwaraw? Inton madamdaman Isungord ngayon nakibaga kininanatuyang, tamapandan iti barangay haul. Kapilitan na nagiti kagawad ti mangsango kanakwada. Awan kat nga ron ni Kapitan. Kapilitan tanay. Agganat mo't ni Manang Berta. Pinayaban kayo nga oray awan ni Kapitan, takayat ni Berta ang malawlawagan ti parikot, marituyang, kabadong. Mas daaw kami nga raw, mari kagawad. Damagan ni badong kao, no anya ti basulmay, di na mo ibaga. Agsaw ka, Berta. Anya ka di ti ibagbagam abasol, da marituyang, kan kabadong. Timuhon iti puon ti garatilis aboundary may katawanan. Kaawatan nga inyalis da. Nakitam ka day nga inyalis may. Asino ka na ka may tinangyalis? Saan ko nakita? Ang magnaaya timuhon nga umalis no awan tinangyalis. Agpabasol kay ti di mo nakita. Sa dinaw ti malisan timuhon ako nam. Amok ngay no nang ikabilan niyaw. Awan maijayan. Masapol nga intayo kitaan, no ayan ti kunkunam amuhon. Intayo nga raw dinton malam, tanay napudutan. Kalpasan ti pangaldaw mapantayaw. Umanugot kayaw, marituyang kan kabadong, mapantayo inton malam. Ay katuwa na, tapno malawlawagan, no ayan ti bagbaga na amuhon. Anya nga ti resulta ti nagsasaritaan niyo, Chief Kwaraw. Aglibak mo't ni nanatuyang. Kat ko na ni Manang Berta at talaga nayalays. Tawan mo't ni Jay Muhaon. Di na pala aminan sa dumawad ti pamakawan tapno mabit ti saritaan. Wingarawd, may ramraman pa'y datawa mapan mangsa Paul. Nusa dino tinangyalisan da iti dayja amuhaon. No kung may baga ni nanatuyang ti ayan day ta amuhon, di nalpas ti saritaan. Wingarawd, makapasuraw. Mapan kami inton malami di bangkag na, ta sapulin mi kano di muhaon. Ano san trabaho tayo kat nga day ta? Anya kay nga raw, uray makapasaraw. Ano san? Nanakwanang, lakwandak man iti mantika, tanay. Awan pang pritok, iti iprit-pritaw. Dai masa katipritwam. Tay man nabatbati abangaws. Imbag lang da si Daikmait. Wan gayam, mabayag kadipay ni Kapitan. Nalalaing nga magsital no adda kasaw. Numabalin lang kumakatagawi dahin. Hanggang jak amo ano kaano nga gawid. Tanay, adun timang sapsapol kan kuana. Wan nga raw asikaswan na kumaday takaso da marituyang. Sumurot ka kaday, numapan mi kitain timuhaon. Kapilitan ta trabaho kat nga road. Ngam no ibaga ni marituyang ti ayan timohon ay mabibit kuma. Day tamot ko matibagak. Iso ang masurunak. Mabannog tayo pa'y lang ang mapaniti bangkag. Uray siyak. Adamot suron kaw kan ni marituyang no daduma. Ita taadda tayon diti bangkag yaw. Sa din no tisigod nga ayan timohon. Ti amaw kat dito'y puon ti garatilays. Ngam nabual magayam idi bagyo ti kayaw. Ayan nga iti muhaon. Iji nangyalisan nyo ati ibagayaw. Tay subli tayo dito'y sigod nga ayan na. Tapno malpasain. Di ka di makaawat ko araw. Awan ti inyalis kaw kuna lang rudaun. Kahit ayan na ngay nga raw. Apay nga awan di tawi. Nabual da ito'y puon ti garatilays idi nagbagyaw.
Ang mga na isuraw, birukan tayo iti aglawlaw ti puon ti garatilays. Sige nga raw, amin tayaw, agbiraw. Malang raw, agbirok tayo. Iso ka di daytoy. Imatidog asimintaw ang nasuratan iti PS. Waon ka ba dong? Isuday ta. Nangalaam? Napandagan ba dito'y nabuwal agartilays? Anya ka diti kata sa wanday ta PS. Philippine Survey ti kayat na asawon day ta. In kabil tinang rukod a surveyor. Pabasulan daki din ang nangyalis. Ay jaske kayaw. Jay bagyaw ti pabasulan yaw. Saan kat asyak? Iso asi ka, Berta. Di bagyaw ti misuutam. Saan kat ada kami kanituyang kaw? Ay kwa. Suray. Jak ngamin makita timuhon. Kunak ano ni Marituyang takanayon ko ngamin ang makita ditaw. Sakbay ngagpabasol ka. Kita ampay ngaw mo na, ha? Nawatam? Ay, suray maray. Saanan ang maulay? At damot gayam jay mohon ide punti garatilays. Saan ka di anayalis? Imalis tanabwal mat ti punti garatilis iti nagbagyaw. Mabalin na naisurot iti ramaut. Okay. Anya iti ko na ni Nanatuyang, hindi nasarakan nyo timohon. Ay kat masuron Kinusilapan nakpaingarawd, idi imbagak nga ibaganan no sa dino tinangyalisan na itimuhaon. Kunak man no nayalis. Nabaina nakpaingarawd, awam mo gayam basol jay tao, napabasol a dinauras. Namati tayo adagos, iti imbaga na dya, bakit Berta? Wingarawd, di tayo pa'y mat pinanaknakan, hinusgahan tayo ni Nanatuyang. Imbaglaki dahin ta nakitam timuhawn. Pagbalinin dataki din nga agum iti daga. Unya rod. Ay, daytoy mo't Berta. Inwarwaras nan nga inyalis ta kano timuhawn. Oray di na pa'y mo napanagnakan. Ay, inakman ijay ayan dagiti ko kumaray. Amangan no pati isudak na mati damag. Kaslakas tamat, ti panagkita kadakwada. Kasla mamati da, marami ta na dya kalukwan. Ngamrimwar mutlaang ti kinapudnaw asaan anayalays. Winmut kidi Saan da nakatagaray, dinasaraka kong timuhan. Nang runa day dya, Berta. Makaibas-basi basakit itimuhon kan kwa na. Ngam nadagsan mo ngaming timuhon. Kagawad kwa nang, mamati ka kaditi imbaga ni Berta, nga inyalis ni Nanatuyang timuhunda. Ay, bakod sinsyak nga road. Takinapudno na kat namatiak. Uray siyak nga raw, namati akla adagaw sa idi imbaga ni Manang Berta day jay. No agkita kami kan ni Marituyang, ay agkidawak iti dispensar. Gaputa nagdua-duaak. Ay uray siya kagawad. Madi ti mamati adagos iti ibaga ti taaw, no di pa'y napanaknakan. Pudno dayta. Leksyon kadata dayta. Uy nga raw, amok taon ninton maminsan. Good morning, kwaraw. Aw, good morning mate, Nanatuyang. Kumusta ka ngay? Ay, na-stressak. Ang nalipat akong dayjay. Nagsuri mo ni Berta. Ay, dispensarin nakmat Nanatuyang. Nagdwa-dwa akmat kan ka. Kunak no maaramid mo dayjay? Ay na, uray na lawat ti dagam. Jay tumula pa kaikalyan laang tilungon mo, timakuna ako kamtaw. Ay, pudno dayta. Saan tayo mo't ama itugot ti daga no matay tayaw? Pudnaw ko araw. Iso asyak. Diyak kaya ti agagom iti daga ti sabalay. Ngam no apay mo nga datao ano mabaleng kat kukwa na amin na daga. Adun to pa'y dagitag kakabusat nga agririri gapo iti daga. Pudno ta ko nam. Adong tinadamag anagririri gapo iti daga. Mangipakita, ang napatpatag kadakwada ti daga ngam ti panagkakabusat da. Ngaruda, banag asaan arumpeng. Saan ka day, kwaraw? Ay, Nanatuyang, pudno day ta. Saan apagaapaan ti daga?
Ta saan ang maitugot dayta numatay ka. Ala sigay! Dedan tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junreb. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag.